Karbi Anglong District Youth Congress Committee atumpen Langpher Mondol Youth Congress Committee asai malong tur program amai kibipon. Ronghang rongbong rong arak along botol sarpo karklipon. Kardong pinyel ke news lang mangetan bansin nili theng tam tokbi non birtang tan ben arjupon ikta. Lakakre si Langpher constituency angkang bolong komasia long Langpher Mondol Youth Congress Committee asai malong. Karbi Anglong District Youth Congress Committee atumahin pentereponi faike barni tur program amai ke padopon. Bangso tur program amai along Langpher Mondol Youth Congress Committee amai po bidan se pensi mai chepempu ponlo. La bangso tur program amai ke bipon lake. Youth atum angbong koson si non kewang ji music kele hot ke klem kedam nang jima lapen. Koson si Congress asong pen Langpher along music kele kachepai ponjima puhai huyalam चिथान चिमुम पन रेंती लापेन नॉन हेजोंग जेसीसी पिया किमिया सोंग amhang ke pathek lake BJP mate CM Tuliram roha biti pusi mailong lamthi ningje pon labangso tur program amai kibi pon along Langpher Mondol Youth Congress Committee amai po hin pen kaningje pon non kawang je MSC klik ke Langpher constituency pen Congress asong si chepai wekji pusi labangso tur program amai along ningje pon Bangso Amayalong Aliamana Peng Pen Rajas Timung VP Karbi Anglong District Youth Congress Committee Rotoning TVP Anantimung President AYC Rolison Marak Secretary Karbi Anglong District Youth Congress Committee Bidanse President Langpher Mondol Youth Congress Committee Rongbong Terang Karbi Anglong District Congress Committee Secretary Longking T Langsum IP Block Congress Committee President Lapen Penan Congress Asong Along Klembang Puklembang Piatum Chetong Dunrenti Lapen BJP asong apan non kewang ji MSC kilik paramvek nangji lapen kaprek asong atumta nitum Congress asong along nangji paok dunpen rolling party apan paramvek lonang lapen Congress asong ke kaike tarat apan karjap tipsido kedam tang apor hot BJP asong pen kwan lo nirat atum kisung ke ponang lasi labangso akisung pen kachepa jogji apan nilitum Congress asong ahin pen kaike tarat apan arjap tipsidolo labangso tur program amai along non kewang ji MSC kelika puthak koson si youth atum ke claim kedam pen Langpher constituency along MSC kachepai ponjima puhai hui alam chethan chimum pon rintisi ingsamjin pen labangso tur program amai pajut ponlong lo bolong komaji pen thengtom tok biluti ki minus Karbi Anglong humana lage itu hulu jil amar khotm upcoming election MSC election BJP harai Congress এর জিকায় আমি Congress সরকার আসলে বহাব লাগিব এখানে কয় মানে কানুন কানসে নাল মান জুরো জানা তো তারা নিয়ে তুমি নামতান ini semua surface loh, main itu loh. Kalau solusi itu dong, kan bisa something loh. Jadi, mana konasi, youth congress sama Mondol youth congress edukasi sih. Adipan loh man, lain kila dami, kapos kali bilang mah, koson makan, bukan kembang, gimana ini mah. Lain kelang cari observer substitute untuk pakai main program ini pak, bila pakai loh. Ini bangke code loh. Pas ke rumah jom kalau cancel proses singasan lo, ini harus ekspor lo. Masih dakwah respon pada bisa lo, itu cuma tolak. Abi bukan ini, pada ini tuh upcoming MSC. Apa ini tuh nangke kamu kemana po? Mondol youth kami sini tuh po sendiri presiden. Cerapet, ini tuh Langpher dan bangke pakai kan kemana? Dan election alam bang kilo po. Masuk putar bang ke election ke bisa helat. Jadi bang ke madua party kami alam tu best BJP kami dulu, FPHS kami dulu, Hindu Congress kami tu, lasi lagi cepat bang bori 100%. Jadi bang ke kapraya party kami kiri tu ni ke lalu bang ke abet. Hindu Congress bang ke bori ko po 100%, dipakai kan. Open Kali kapre bang abi sita alang lehim pen pima ke dap de alang rumah ke ni rumah sana ciki pusita kosan kai kong cin kine
Kalau dapat vaksin yang lang, kalau support itu cuma ke, langsung thak bang ke, lan clearly bang sini lah. Alang itu news lo, lagi kongres mana welcome lo, alang itu mancing gitu kalau alang wah kami, alang itu bang kami alang mancing gila, nih dia cuma isu presiden tuh, alang hampir mah berita yang rak kongres anda nal tuh kongres kami bah JPCC dia, kami cinggurup rak, yang so kami cidana, bah kali sih kami Kosong lo, timang kita bela hai tahu bilang. Alang tu mau nun kita dia kenapa alang tu? Langsung news nak masuk pen, lihat tengok pen di sini. Kalau kalau pada welcome tu cuma kalau pakai bangkit berkumpul, langsung kita tanpa pakai welcome. Nijang kar Benglong hamren rong sopi rohang rong bong rong arakalong. Pini ni pai kre siar ni botol sar power clip on tanglo. Labangso botol sar power kar along kathar bura ropsing tipen siar clip on lo. Anikan bang ason thak thak si pening anikan apartments tame botor bokaning hu narwi pen kadang lok khiti miti lapenan parda piruthia dangalong mesen met pen rengdok reng ni pen choklem chodam long ji afan pura pini kathar bora botor sarpo akuru sar pen arnam angno ahir jume ke hangalong lindok po tum lapen ingling mija tum pen chenglok rongara galong ke do ake the ki ding lapen kachutong dun ara tum an hir jume chohang dun rinti hamren pen birson haluti ke minus kar bianglong ala kurang na pon lo tame piniar nia bangke kai ke hor bangke la kuyon thonggar ke gotala bangke puti pati kematidi ta piniar nia bangke la bangke puti da kame kle bangke kuyon thom pos tame piniar bangke pu mukrang pe apa ta rasia pansi pini ke pati atek pensi da da panke bolo kalu sikit piro kai ke hor ta ke kuyon thong ma tha bangke la rasia panke bu nga pi sikit pipi tame pini kan da kapati pina kapati pini bangke bolo kalu pinang kong lo ta abu put kan ta da me ado rasia bangta la piniar ni bangka rasia sikit pati. Pinya berta ke langsung kang ton peniglo tu meta mi korang tu.